сухан бояд ба дониш дарж кардан, чу зар санҷида вонгаҳ харҷ кардан. дуруд ба якояки шумо бинандаҳои азизу арҷуманд, кӯли шавқмандони шоу барномаҳои зеҳнӣ. мо бозам рӯбарӯи шумо ҳастем дар ҳафтаи нав бо нашри тозаи барномаи интеллектуалии Мизони Хирад, дар барномае ки савол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад. ёдовар мешавем дӯстони иззатманд, барнома бо мақсади арзгузорӣ ба таъриху фарҳанг, забони давлатӣ, синамои миллӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манзури шумо мегардад. дар ин майдон, дар ин минбар беш аз пеш донишҷуёни бо хоҳишу завқ меоянд ва кӯшиш мекунанд як рақобати зеҳнӣ миёни ҳам дошта бошанд. ва имрӯз ба барномаи Мизони Хирад омаданд як гурӯҳи ихлосмандон, донишҷуёни фаъол аз донишкадаи давлатии Фарханг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. ёдовар мешавем ки дар чанд нашри барномаи мо иштироки донишҷуёни ин муассисаи фарҳангӣ хеле ҳам фаъол аст ва иштирокчиёни имрӯзаро низ ба шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. ҳама барномаро тамошо карданд, ҳама огаҳӣ доранд аз бахшҳо, аз шартҳои барномае ки мо дар ин ҷо пешниҳод мекунем. ҳама медонанд ки мо ҷиҳати интихоб намудани се иштирокчӣ дар даври аввал 7 савол пешниҳод мекунем. ҳар нафаре ки пешдастӣ мекунад ба миқдори зиёди саволҳо посухи дуруст пешниҳод мегардонад. аниқтараш ба дусаволӣ иштирокчии даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад мегардад. дар даври дуюм мо ба нафарони интихобшуда се саволӣ пешниҳод мекунем. дар сурати посух гардонидан ба қисмати зиёди саволҳо иштирокчӣ метавонад ба даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ба даври ниҳоиро хат бигирад ва дар даври ниҳоӣ агар тавонад ба 4 саволи барномаи мо посухи дуруст пешниҳод гардонад, дар баробари ба даст овардани диплом ҳамзамон соҳиби роҳхат мегардад ва метавонад муддати 3 моҳ дар маркази омӯзишии меҳвар забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро ройгона суд кунад ва ҳамзамон ҷоми барномаи Мизони Хирадро аз они худ кунад, ки албатта бо худ мукофотпулӣ низ дорад. ва ёдовар мешавем ки то ба имрӯз ин ҷомро ягон иштирокчӣ ба даст наовардааст. мо ба ҷуръат, ба тавоноӣ, ба дониши якояки шумо боварӣ дорем ва итминон ба он ҳастем ки шумо дар ин майдон як рақобати хеле ҳам ҷолиб манзури бинандаҳои телевизионӣ синамо мекунед. ба ҳамаи шумо барору муваффақият хоҳон ҳастем ва агар гуфтание набошад, пас мо даври аввалро оғоз кунем. шумо розӣ ҳастед? ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо даври аввали шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирадро барои интихоби се иштирокчӣ оғоз мекунем. саволи аввал: хато иштибоҳ калима аз 4 ҳарф иборат аст. ҳушёршавӣ, ҳушёрӣ номи яке аз филмҳои истеҳсоли ватанӣ. ки гузинаи вариантҳо дорад? хато иштибоҳро боз чӣ мегӯянд? калима гуфтем аз 4 ҳарф иборат аст. ҳушёршавӣ, ҳушёрӣ. ин нодуруст мебошад? мо гуфтем калима аз 4 ҳарф иборат аст. шояд ки ҷурм бошад. шумо хато мекунед ва мегӯянд ки надониста ҳамин корро кардааст. саҳв мешавад. саҳв. ҷумлаи заррот дар вай маҳв шуд, олам аз вай маст гашту саҳв шуд. ба ифтихорашон каф мекунем. дар воқеъ ин калимаи саҳв буд. саволи навбатӣ: дӯстдоранда калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи яке аз қаҳрамони достони ошиқонаи адабиёти форс-тоҷик. дар садаи 11 ҳамин достонро унсурӣ малику шуъарои дарбори султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба риштаи назм кашид, ки имрӯз аз он тақрибан 600 байт боқӣ мондааст. ин достони маҷнун, лайли ва маҷнун мебошад? лайли ва маҷнун гуфтанд. мо гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. қаҳрамонони достони ошиқонаро акнун ба хотир биёред. киҳо ҳастанд? ин фарҳод мебошад? фарҳод гуфтанд. мутаассифон. шояд комде ва мадан мебошад. комде ва мадан. ин
میباشد. یوسف و زلیخا گفتن متاسفانه. باز چگونه داستان؟ گفتیم در عصر 11 همین داستان را عنصری ملک الشعرایی درباره سلطان محمود غزنوی بر رشته نظم کشید. پرسوناژ مردانه است، خاراکتری مردانه است. طاهر و زهرا. نام قهرمان زنانش عذرا یا عذرا است. خلاصه جواب نیست. همین خیل در دل معشوق جمله عاشق است، در دل عذرا همیشه وامیق است. شما فهمیده بودید این کلمه رو؟ وامیق و عذرا فهمیده بودید؟ سودای تو دارند به سر وامیق و عذرا، تنها نه زلیخا. مختار و مستقل بودن رو این کلمه ifade میکند. از 8 حرف عبارت است. آزاد بودن در اجرای کار به مداخله کسی، صاحب اختیاری کاری خود بودن. مستقلی و صاحب اختیاری ما این جشن را تجلیل میکنیم. شاید جشن استقلالیت باشد. استقلال. تو را رسد به جهان سروری به استحقاق، تو را رسد به جهان خواجگی به استقلال. به افتخارشون کف میکنیم. واقعا این کلمه استقلال بود. دسته باریک موی سر که زنان به بناگوش آورده تاب داده یا کج کرده خود را آرام میدهند. حلقه موی گسو کلمه از 4 حرف عبارت است. حلقه های فلزی آرایش جلوی اسب را نیز این کلمه ifade میکند. شاید این زلف باشد. زلف میگویند. حلقه های فلزی آرایش جلوی اسب رو فهمیده بودید که باره زلف میگویند؟ نه فهمیدم میگویند. هر کجا قصه آن زلف دوتا میگذرد، سخن اول ز پریشانی ما میگذرد. افتخارشون کف میکنیم. در حقیقت این کلمه زلف بود. ما یک اشتراکچیمون رو انتخاب کردیم. اکنون سوالهای دیگر رو پیشنهاد میکنیم تا در برابر یک گل دختر 2 اشتراکچی دیگر رو انتخاب کنیم. وصل، اتصال، علاقه، مناسبت، متعلق کلمه از 7 حرف عبارت است. بند اعضای بدن، خویشی و تباری، نزدیکی، دوستی، آشنایی، اتحاد، یگانگی، وحدت، مهر و محبت. این پیوند باشه. پیوند گفتند. گفتی که جدا نشو ز خویشان، پیوند مبر ز وصل ایشان. افتخارشون کف میکنیم. بله. محصول کار، حجم کار اجرا شده کلمه از 7 حرف عبارت است. مزد کاری که کارگر یا کاسب در بدل کاری خود میگیرد. کار کرده برآمدن، تکمیل و تیار کردن چیز، نرم کردن بیخ پخته، عمل، کار، کردار را نیز کلمه مذکور ifade میکند. وابستگی به کار است این کلمه. نرم کردن بیخ پخته را نیز میگفتند. اگر شما برای پخته کاری کرده باشید پس نه اونقدر برای شما دشوار خواهد بود. شاید حاصلات باشد. حاصلات. تصور کنید شما که یک کارخانه مصالح گوناگون را تیار میکند، آماده میکند. صادرات میگویند. کار کرد. به محراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده در همه کار کرد. کف میکنیم. در حقیقت این کلمه کار کرد بود. 2 چیز آدم را به 2 چیز رساند. قناعت به توانگری و صبر به چی کلمه از 5 حرف عبارت است. مقصد، ابیکت آرزو و طلب، خواهش و آرزو، نام مردانه. مردانه. این مراد است. مراد راز اول ندانی، کجا در آخرش جستن توانی. و افتخارشان کف میکنیم. واقعا همین کلمه مراد بود. ماهری، استادی، استاگی، هنرمندی، زبردستی کلمه از 7 حرف عبارت است. قابلیت، لیاقت، هنر و صنعت هنرپیشگی، لیاقت و استعداد نویسندگی. جوانان در این یا آن ساحه این چیز را دارند.
моҳирӣ, устодӣ, مهارت باشد. маҳорат охир аз ҳакиме ки дар хонадони хутуби ғарибӣ маҳорате тамом дошт хабар ёфтанд. омад аз заранбори суҳалӣ ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳамин калимаи маҳорат буд. аллакай боз ба сафи иштирокчиёне ки ба як саволӣ посухи дуруст пешниҳод гардонида буданд, як нафари дигар зам шуд. баландие дар қисми даромадгоҳи хона, қисми поёнии чорчӯбаи дар, калима аз 6 ҳарф иборат аст. поиндари даромадгоҳи хона, чӯби заррини дар ё дарвоза, кафшкан, поёни хона дар бор, даргоҳ, боргоҳи подшоҳӣ, банди об, монеаи ҷараёни об, бо касе рафту омади худро бас карданро ин калима ифода мекардааст. биёед шумо беҳтараш ба маънии хона диққат бидиҳед. қисмати поёнии хонаро чӣ мегӯянд? шояд остона бошад. остона гуфтанд инҷо. маро сарест бар ин остона то ҳастам, сари ман асту ҳамин остона мегӯям гуфтааст мушфиқӣ. ба ифтихорашон каф мекӯбем. дар ҳақиқат ҳамин калимаи остона буд. табрик мекунем се иштирокчиеро ки ба донишу маҳорати хеш такя карданд, сари саволҳо андешаи ҷиддӣ намуданд ва посухҳои ягонаро пешниҳод намуданд. ва ҳамин тавр иштирокчии даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад гардиданд. ба дигар иштирокчиён мегӯем рӯҳ афтода нашавед, дилозур даҳам нашавед. ин барномаи шумо аст, ин минбари шумо аст ва дар нашрҳои баъдии барнома боз меояд дар ҳамин майдон чунин иштироки хубу ҷолибу намуна пешниҳод мекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. бори дигар хушомадед. тамошобинони иззатманд, мо дар даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад қарор дорем. ҳамин тавр аз 7 иштирокчие ки дар ин майдон як бозии хубу ҷолиб доштанд, 3 нафар боқӣ монданд. албатта 3 нафаре ки нисбати дигар ҳамтоён ба ду саволӣ посухи дуруст пешниҳод гардониданд. ва акнун мо бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худро шинос кунем. банда Мирзозода Сафар Мурод, донишҷӯи курси 1 Донишкадаи давлати Фарханг ва Санат, Тоҷикистон, ба номи Мирзо Турсунзода. шумо низ дар бахши рӯзноманигори телевизион ва радио таҳсил мекунед? бале. чӣ гуна буд хоҳишу завқ? аз аввал мехостед дар ҳамин ришта таҳсилро идома бидиҳед? бале, мо аз кӯдакӣ орзу доштем ки дар оянда як рӯзноманигорӣ пешрафта шавем. бисёр хуб. ва бо сарбони дастам мо то ҷое дар даври аввали барнома шинос шудем ва акнун биёед пурратар муаррифӣ кунед ки имрӯз эҷодҳо дар кадом сатҳ қарор дорад ва ҳамкориҳоро аллакай шумо ба роҳ мондед бо рӯзномаву маҷаллаҳо ё телевизиону радио. марҳабат. من سعیدова شیرین‌ما میباشم. در اول گفتم که من دانشجوی کورس 1 دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت میباشم. حالا من افکار و فعالیت نمیکنم در یگام جا، ولی در آینده میخواهم در شبکه‌های تلویزیونی کار و فعالیت خود را دوام بدهم. албатта боварӣ дорем дар оянда метавонед ба ҳайси яке аз рӯзноманигорони шинохтаи мо бишавед ва барои пешрафти соҳаи журналистика хидмати арзанда кунед. бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. ман ҷовидон раҳмоналиев ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ҷовидон шуморо донишҷӯёни донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон бо худ оварданд. ҳамин хел шуд? бале, ҳамин хел. тасодуфан. яъне донишҷӯи курси 4 ҳастед шумо? бале, донишҷӯи курси 4. бисёр хуб. ва фаъолияти эҷодӣ имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад? дар оянда нақшаҳои зиёд дорам ва бо баъзе рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ низ ҳамкорӣ дорам ва оянда дар пеш аст ва мақсад дорам ки дар оянда бо телевизион низ ҳамкорӣ карда бошам. хуб, ҷовидон, ширинмоҳ ва сафармурод ана ҳамин се тан ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ва боварӣ дорем бинандаҳои мо дар миёни шумо як рақобати хубу ҷолибро дидан хоҳанд кард. ба ҳамин хотир шумо сари саволҳо андешаи ҷиддӣ биронед, вақтро истифода бибаред, кӯшиш кунед саросема нашавед ва ба он итминон биварзед ки дар барнома боқӣ бимонед. агар кӯшиш намекунед, пас аз барнома ихтисор мешавед. саволи аввалро ба кӣ пешниҳод кунем? ба ҷовидон, сафармурод ё ширинмоҳ? ба фикри ман ба ширинмоҳ, барое ки як бону аст дар байни як бону дар миёни шумо аст. беҳтарин, ҷавонон лутф карданд ва саволи аввал низ пешниҳод мешавад ба ширинмоҳ.
جای گریز نیافتن شاهی شطرنج که علامت از حریف مغلوب شدن است. کلمه از 3 حرف عبارت است: مبهوت و حیران. مجازاً مغلوب شدن رو کلمه مذکور ifade میکند. سوال برایتان فهم است؟ شما بار شطرنج بازی کردید؟ اگر شطرنج بازی کرده باشید پس این سوال برای شما فکر میکنم نه اونقدر دشوار خواهد بود. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. این اسب باشد. اسب. جواب یگانه اسب است. اسب است میگویند. دیگر تأخیر نمیدیم. نه. شما سر سوال اندیشه جدی کردید. همین خیل؟ بله. بله میگویند. ما ماتی تویم شمس تبریز. صد خدمت و صد سلامت از مات. این کدام کلمه بوده است؟ مات بوده است که شاه مات می شود. بازی تمام مغلوب می شوید. سوال چنین است سفر مراد. اسب، اسبی سفید و خاکستر رنگ را می گفتند. باز کلمه از 4 حرف عبارت است. بار اسب سواری کردید؟ نخیر. نکردید. خلاصه انا همین کلمه معنی اسب رو هم ifade میکرده است و باز اسبی سفید و خاکستر رنگ را. شاید از پیرانی ده، از نفران اسب سوار شما همین کلمه رو فهمیده بودید. ولی ما برای فکر کردن شما، برای اندیشه هایتون رو سرجم نمودن به شما 10 ثانیه وقت میدیم تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند سفر مراد؟ اسب الله. کلمه از 4 حرف عبارت است. اسب رو باز الله میگویند. همین خیل؟ جواب داری میونی؟ جواب ندارم. جواب ندارم میگویند. کجا گام زد خنگ بدرام او، زمین یافت سرسبزی از گام او. این کلمه خنگ بوده است. شما فهمیده بودید. باوری داریم که این کلمه در فوند لغوی شما ضم می شود. سوال نوبتی پیشنهاد می شود. با جاویدان طلا کاری کرده شده، با طلا نقش و نگار کرده شده، با زر نقاشی کرده شده. کلمه از 8 حرف عبارت است. نامی زنانه نامی یکی از سیماهای اساسی در فیلم اسرار اویلوی کارگردان والریا هدف. سوال فهم است جاویدان؟ بله، با فکر من این کلمه زرنگار می باشد. ما گفتیم نامی یکی از سیماهای اساسی در فیلم کارگردان والریا هدف. شما همین فیلم رو تماشا کردید؟ نه، راستی تماشا نکردم. تخمین میگویید که بله، از اونجایی که هم نامی زنانه است و هم با زر نقاشی کرده شده، با فکرم زرنگار است. تأخیر نمیدیم دیگر. نه. نمیگویند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلس شاهوار آمدند. ما با افتخارشان کف میکنیم. خیلی همین کلمه زرنگار بود. ما اکنون باز برگشتیم به شیرین ماه. پای، ایز، عقیب، پس، قفا، دنبال کلمه از 4 حرف عبارت است. از پای رفتن، از عقیب رفتن، نشان، علامت، نشانه اثر، زخم، تأثیر، یادگاری، خاطره، ثمره، نتیجه. و این کلمه با نویسندگان نیز علاقه‌مندی دارد. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند شیرین ماه؟ پشت.
پشت. ما گفتیم با نویسندگان خاص است. یعنی همین گونه هست؟ جواب یگانه شما؟ پشت می باشد. پشت. دیگر تغییر نمیدهیم. نه. از مهرش اگر خبر نیابی زود است که زو اثر نیابی. اثر علامت گفتیم ما، نشان گفتیم. با نویسندگان خاص است. اثرها ایجاد میکنند. خلاصه از پای رفتن نیز یک اثری خودش رو میماند در زمین و میرفته است. سوال دیگر پیشنهاد می شود با سفر مراد خوی، عادت، طبع، رفتار و کردار، سیرت. کلمه از 4 حرف عبارت است. یعنی این کلمه خاص انسان ها است. عادت رو ifade میکرده است، عادت انسان رو ifade میکرده است، سرشت انسان رو ifade میکرده است، رفتار و کردار او را نیز ifade میکرده است. سوال فهم سفر برد. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید سفر مراد. چگونه گزینه ها به فکر شما آمدند؟ بیاید اول میفهمیم. گزینه در فکرم اومد. مرحبت. یکم گزینه فعل باشد، شاید فعل و رفتار میگویم. فعل. و دویم گزینه من شکل باشد. شکل گفتند. خلاصه جواب یگانه چی است اکنون؟ شکل. شکل گفتند. تغییر نمیدهیم دیگر. نه. امروز خلق خویش بسیم و بزر کنند. به زر اگر برادر است زو هم حذر کنند. این کلمه خلق بود. فهمیده بودید این کلمه رو؟ شنیده بودید لیکن خیلی که به فکر نآمد. سوال دیگر پیشنهاد می شود با جاویدان. آتشپاره لخچه. انگشت افروخته پاره آتش افروخته کلمه از 5 حرف عبارت است. شراره آتشپاره بسیار میده که در میانه شعله سرزده پاش میخورد. یعنی این کلمه وابستگی داشته است به آتش. شاعران ما سوختن و پختن های خویش را با واسطه همین کلمه ifade میکنند. ifade کردند. اکنون شما بگویید که آتش پاره، لخچه، انگشت افروخته، پاره آتش افروخته را باز چی میگفتند؟ در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جاویدان چی بوده است این کلمه؟ جواب اومد به فکر شما؟ یگان گزینه اومد؟ نه راستی لعل هست ولی لعل 4 حرف است. جواب یگانه؟ جواب نیست. جواب نیست میگویم جاویدان. اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ، سوزن هم آهن است ولیکن نه همچون تیر. این کلمه اخگر بوده است. ما باز برمیگردیم به شیرین ماه. سوالهای 3 اکنون پیشنهاد می شوند. بیان چگونگی چیز، تصویری حال، صفت و شرح حال کسی. کلمه از 4 حرف عبارت است. تعریف، توصیف، مدح، تصویر کردن، خصلت‌های خوبی کسی را یا چیزی را بیان کردن. خاصیت، صفت، خصلت را نیز این کلمه ifade می‌کرده است. مثلا شما با نازک‌اندامی یا با خوشرفتاری در میان دوگانه‌هایتان سر و صدا پهن می‌کنید و آنها درباره فعل و رفتار شما مدح می‌کنند، تصویر می‌کنند شما را که همین گونه دختر است. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت به انجام رسید. شاید وصف کردن باشد.
وصف یا وصل گفتید شما با وصف. فکرم. چنان بوده است وصفش چون سرابه که نه آب است و میماند به آب. با اعتقادشون کف میکنیم. در حقیقت این کلمه وصف بود. و ما باز برمیگردیم به سفر مراد. بزرگترین پر، بال، قنات پرنده را چی میگویند؟ کلمه از 6 حرف عبارت است. آن همین قدر معنی ها را داشته است این کلمه. فقط اکنون فکر کنید که این چگونه پر بوده است. و شاعران ما بسیار استفاده بردند این کلمه را. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید سفر مراد به فکرم آمد جواب یگانه همین خیل. جوابی انیق نداریم، خیلی یک واریانت داریم پیشنهاد میکنیم. ممکن مرحمت دنبال باشد. این جواب یگانه است. بله. تغییر نمیدیم. تغییر نمیدیم. تغییر نمیدهند سفر مراد. چو شهبازی سحر باز کرد شهپر نور، به سوی غرب غرابی ظلام کرد نفور. شهپر بوده است. هیچ گپ نه. سوالی نوبتی پیشنهاد میشد به جاویدان. نان جواری یا ارزن کلمه از 6 حرف عبارت است. انگشتی افروخته شده، انگشتی سوخته، سرخ شده، اخگر، لخچه، سرخی که زنان برای آرایش برای میمالند. اگر این سوال به شیرین ماه می بود، شما برای به ماهیداری رفتید؟ بله 1-2 مرتبه. آمد یگان ماهی به شست شما یا گریخت؟ آمدند. اگر ماهی داشته باشید پس به فکرتان می آید این سوال؟ جواب در اختیار 10 ثانیه وقت دارید جاویدان تو اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید جاویدان. شاید این زرحل باشد. زرحل، ماهی زرحل. شاید. سرخی که زنان برای آرایش برای میمالند زرحل کاری میکنن خودشان را. نه سرخی را نمیدونم. فکرم همین زرحل میمالند. خیر شما دیدید؟ نه ندیدم. ندیدید؟ نه در سرخی در برای سرخی که زنان میمونن اطلاع ندارم و بس به دیگر ویایی که پیشنهاد کرده. یعنی نان جواری یا ارزن رو زرحل میگویند. تمام ما همین گزینه رو قبول کنیم یا دیگر واریانت ها هست؟ بگذار زرحل. زرحل گفتند. جواب یگانه جاویدان زرحل است. آخر متاسفانه این کلمه زغاره بود. زغاره ماهی فهمیده بودید شما؟ بله فهمیدم. خلاصه دوستان عزتمند همین طور دوری دوم شو برنامه ذهنی میزانی خیرات به پایان رسید و ما به هر سه اشتراکچیانمون 3 سوالی پیشنهاد کردیم. سفر مراد خیلی هم اشتراکی فعالانه و ارزنده داشتند ولی متاسفانه به یگان سوال جواب درست پیشنهاد نکردند. شیرین ماه و جاویدان باشد به یک سوالی پاسخی درست پیشنهاد کردند. از این رو برای انتخاب نمودن اشتراکچی یگانه در دوری سیوم شو برنامه اینتלקتوالی میزانی خیرات ما از سوال‌های علاوه‌ای کار میگیریم. یک سوال در بین یک جوان پسر و یک گل دختر میگذاریم و از هر دو کسی پیش دستی میکند و یکمین شده به این سوال جواب درست پیشنهاد میگرداند. همین طور به دور نهایی راه خط میگیرد. فقیر، بینوا، بیچیز، قشاق کلمه از 6 حرف عبارت است.
тамоман аз тобу тавон мондан, нотавон оҷиз бечораро ин калима ифода мекунад. дарвеш гуфтанд. шумо чӣ мегӯед? ман ҳам ба ҷавоби ҷовидон мувофиқам. мувофиқед шумо ҳам? боз чӣ гуна гузинаҳо ба фикри шумо меоянд? мискин. ин ки хоҳӣ дод бахши ғам ба мискинони хеш, чун манат мискинтарам аввал маро фармон, насиб гуфтааст камоли хуҷандӣ. ба ифтихорашон каф мекубем. дар ҳақиқатам охирин калимаи мискин буд. табрик мекунем ҷовидонро ки тавонистанд ба даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад рохат пайдо кунанд. ҳам ба Ширин Моҳ ва ҳам ба Сафармурод ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад изҳори сипос мекунем. онҳо ҳанӯз дар курси якум таҳсил мекунанд ва аллакай дар курси якум таҳсил намудан ва омадан ба чунин барномаҳо ва донишу маҳорати хешро санҷидан, ин аллакай ғолибияти комил аст. ба ҳардуи шумо барои омаданҳоятон ба ин минбар ва ин майдон изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипосномаҳо ва аз ҷониби Академияи воситаҳои ахбори омма ва ҳамчунин телевизиони синамо китобҳои хонданӣ ба шумо тақдим мегардад. тамошобинони иззатманд, ҳамин тавр мо иштирокчии ягонаи даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирадро интихоб кардем ва ба ду иштирокчии дигарамон мегӯем шумо роҳафтода нашавед. воқеан шумо иштироки шумо низ имрӯз дар барномаи мо хеле ҳам ҷолибу диданӣ буд ва акнун ман дар фароварди бахши дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад мехостам акнун андешаҳои шуморо роҷеъ ба бозии имрӯза иштироки дигар дӯстонатон, рақибонатон бифаҳмем. яъне бозии имрӯзаи мо аз нигоҳи шумо чӣ гуна буд? марҳамат. бозӣ хеле ҷолиб буд. мехостем дар ин барнома иштирок кунем ки дони худро сайқал додем ва мо роҳафтода нестем. барнома хеле ҷолиб гузашт. бисёр хуб. ва Ширин Моҳ чӣ мегӯянд? марҳамат Ширин Моҳ, бисёр як рақобати тезутун кардед ҳамроҳи ҷовидон, вале мутаассифона калимаи мискин ба фикри шумо наомад. чӣ гуна буд ин бозӣ? бозӣ хеле ҷолиб буд. ман роҳафтода нестам, чунки ин бозӣ мебошад, ин рақобат байни донишҷӯён мебошад. дар инҷо ғолибиятро ба даст меорад. ва мо итминон меварзем ки ин бозии шумо, ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд. шумо боз ҳам меоед ба ин минбар, ба ин барнома ва чунин иштироки ҷолибу намуна манзур мекунед. барои омаданҳоятон ба ҳардуятон изҳори сипос мекунем ва акнун метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. хуш омадед. бинандаҳои азизу арҷуманд, шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо мекунед. ҳамин тавр омаданд ва иштирокчии ягона интихоб шуданд дар ин давр ҷовидон Раҳмоналиев, донишҷӯи бахши чоруми шӯъбаи рӯзноманигори донишгоҳи миллии Тоҷикистон. ҳамин хел ҷовидон? бале. ва акнун мо дар ин давр ба ҷовидон 4 савол пешниҳод мекунем. агар тавонед ба 4 саволи барномаи мо посухи дуруст пешниҳод гардонед, дар баробари ба даст овардани диплом, роҳхат, ҳамзамон ҷоми барномаи Мизони Хирадро, анамин ҷомеро ки то ба имрӯз ягон иштирокчӣ ба даст наовардааст. хулоса ба ҷовидон муваффақият хоҳон ҳастем ва саволи аввалро пешниҳод кунем. бале марҳум. савол чунин аст ҷовидон: ҳарир, матои нафис, дебои нафиси мунаққаш, шоҳии нозуки нақшдор калима аз 7 ҳарф иборат аст. коғази нафиси аз ҳарир сохташуда ки ба рӯяш хат менавиштаанд. маҷозан шамшерро низ мегуфтаанд. савол фаҳмо аст? бале фаҳмо аст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. ҷовидон, вақт рафт. ба фикри ман ҷавоби ин вай ҳамин калима абрешим мебошад. абрешим. ин ҷавоби ягон аст. дигар тағйир намедиҳем охир.
یعنی شمشیر رو نیز ابریشمی میگویند. شاید مجازاً. شاید مجازاً میگویند. زیدانش کن لباسی تن که زیب است، نسیج و پرنیان ابله فرید است. کلمه پرنیان بوده است. نفهمیده بوده بوره؟ نه راستی نفهمیدم. ریگی آمو و درشتی های او زیر پاچون پرنیان آید همه. این کلمه پرنیان بود. شریک، رفیق، همدم و همراز، همراه کلمه است 5 حرف عبارت است. مجازاً همتا، مانند، نظیر، مثل را نیز این کلمه ifade میکرده است. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید تا اینکه فکر کنید. جاویدان، وقت رفت. وقت 5 رسید. جاویدان، چی بگفتند این کلمه رو؟ یگان گزینه اومد به فکر؟ نه راستی یگان گزینه نیست که از 5 حرفی عبارت باشه. نیست و خیر. یعنی که جواب نداریم. نه متاسفانه نداریم جواب میگویم. توانگر بود هر کی را آز نیست، خنک آن کسی که ازش انباز نیست. برتری داشتن نسبت چیز برتری افضلیت کلمه از 6 حرف عبارت است. اجازتی که دولت برای ساختن کارخانه استخراج معدنی کان یا انتشار روزنامه به شخص یا مؤسسه میدهد. در ورزش وسیع استفاده می شود. یعنی هر یک تیم وابسته به غلبه‌اش صاحب آن می شوند. پهلوان وقتی در میدان رقابت خوب می کند با او برتری می دادند. همین برتری رو چی میگن جاویدان؟ شاید امتیاز باشه. امتیاز؟ یک امتیاز با دست بیاورد؟ همین خیلی. بله. امتیازی سره و قلب جهان دشوار است، خاصه وقتی که به قلاب رسد صرافی. با افتخارشون کف میکنیم. در حقیقت این کلمه امتیاز بود. جزا، سزا کلمه از 5 حرف عبارت است. مکافات، مکافات عمل، مزد. یعنی شما عمل میکنید که به شما مکافات میدهند، مزد میدهند و باز جزا میدادند، سزای کاری را میگیرید. سوال فهم است جاویدان؟ بله فهم. وقت رفت. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. شاید که این کلمه جایزه باشد. مکافات عمل این جایزه است. با فکرم پاداش باید. پاداش عمل. پاداش این جواب چگونه پیدا شد؟ پاداشی پاداش مثلا هم به معنای مثبت هم به معنای منفی استفاده برده می شود. جایزه تنها به معنای مثبت. کاری بد نیست کردید، پاداشش رو میگیرید. بله. میبینید میگویم با اهل جفا وفا روا نیست، پاداش جفا و جز جفا نیست. و افتخارشون کف میکنیم اخیر. در حقیقت هم این کلمه پاداش بود. واقعا هم اشتراکی جاویدان امروز در برنامه ما خیلی هم جالب بود، نمونه و ارزنده بود و نه هر اشتراکچی در دور نهایی برنامه ما میتواند به 2 سوال پاسخی درست پیشنهاد گردانند و امروز جاویدان توانستند در حقیقت به 2 سوال دور نهایی پاسخی درست پیشنهاد گردانند و این غالبیت کامل را به شما تبریک میکنیم جاویدان و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما دیپلم و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما و اکادمی واسطه اخباری عامه به شما منتخب کتاب خواندنی ابوالقاسم لاهوتی تقدیم می‌گردد و باوری داریم که این کتاب برای پیشرفت دانش و مهارت شما، تقویت ذهنی شما مساعدت خواهد کرد.
хуб ҷовидон, ҳамин тавр омадед ба ин зинаи ифтихорӣ ва ғолиб шудед. Акнун мехостам таъссуроти худатонро роҷеъ ба бозии имрӯза ва иштироки дигар нафароне ки дар ин барнома буданд манзур мекардед. марҳамат. сараввал ташаккури худро ба кулли ташкилкунандагони ин барнома мерасонам ва бо боварӣ гуфта метавонем ки барномае ҳаст ки воқеан ҷолиб ва воқеан диданӣ аст ва барномае ҳаст ки онро мардум интизор мешаванд пахши онро. барномаи Мизони Хирадро тавассути оинаи нилгун зиёд тамошо мекардам. бисёр ҷолиб аст ва бовар кунед бисёр калимаҳо, бисёр ибораҳое ки пайдо кардан ба иштирокчиён саволҳо медоданд ба фикри мо меомад ва на он қадар саволҳо душвор ҳастанд, вале вақте ки дар ин ҷо иштирок мекунем камтар одам ба саросимагӣ роҳ медиҳад ва боке нест муҳим иштирок кардан аст ва чуноне ки донишҷӯёни курси якум низ иштирок карданд, то ин ҷо омадани онҳо низ ин ғолибияти бузург аст. инсон кушода мешавад ва махсусан онҳо ки дар риштаи рӯзноманигори телевизион таҳсил мекунанд, бо телевизион рафта омад кардан бисёр барои онҳо хуб аст, як таҷриба аст ва бисёр хурсандам ки тасодуфан ҳам бошад ба ин барнома омадам ва барои ман ба даври ғолиб ҳам нашуда бошам, ба даври охир омадам ва бисёр таъссуроти хуб гирифтам. Ташаккури зиёд. бисёр хуб ва албатта мо низ бисёр фараҳманд шудем аз бозии шумо, аз омадани шумо ба ин барнома. Дар миёни дигар рақибон тавонистед як бозии хубу ҷолиб арзанда дошта бошед ва ба ин зинаи ифтихорӣ биёед ва бори дигар ин ғолибиятро ба шумо табрик мекунем ва боварӣ дорем ки ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд ва шумо бо ҳайати дигар бачаҳо дӯстонатон боз ҳам меоед ва дар ҳамин майдон бозии хубу ҷолиб чун бозии имрӯза нишон медиҳед. барои омаданҳоятон бори дигар изҳори сипос. хушомадед ҷовидон. саломат бошед. ба бинандаи азиз ки пайваста аз бахши саволи тамошобин пайгирӣ мекунанд, акнун саволи тамошобинро пешниҳод мекунем. ба ҳам печида печ дар печ, гиреҳ дар гиреҳ калима аз 5 ҳарф иборат аст. бетартиб ва бесару нук, маҷозан печ дар печ, мушкил ба ҳам омехта, саргум шуда. гил лой, бесарнугии кореро бартараф кардан, бесару нук гаштан. калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо тариқи телефонҳое ки айни замон дар экранҳои шумо намудор аст пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ ва сиҳатмандии бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. то дидори нав, хайр.